Umurukiko rw'abanyamakuru urushanguriza Eminyeto muri Mitooma hamwe n'abahagizi ba MK yo mu Rushenye mpango nuko kugambira abantu habwenshi bashemerire kwakira MK movement. Tuyino mugisha gw'amana munonga okuhostinga MK movement omuri Mitooma kandi umwaka ogw'2024 itwe nko mu Uganda yona nitwe twafuna chance ejo kasonyo ko mutekirukuntambuzo mu ihanga ryona nane cyandeta Mitooma aha nabo kugira ngo ninyikiririza omu General Mozikine Rugaba nka next president wa Uganda ningasho mwebembeza arukurataho bwanyuma ya president Museveni. Azijo president Museveni ayesere natugambira kujya iteminyeto twine futero kurebwa gutarwansa corruption kana chamya ajarati MK movement chairman with General Mozikine Rugaba takwija kwicariza mu runtu nagumwe corruption gumwe mu ihanga. Umukoro gurehebiri 12 byo ko kubanza nihija kubaho no kushomesa abantu ebine gukora kibahwera umuntu nguka ije burungi bwansi na activity y'ituru gukora kore ko umuntu wabutosha itwa abanya-Uganda ndebinde bimwe twine kubyekora twine kutura mu environment clean kandi na sanitation. Abantu bagira ngo Mozikine Rugabano barahwere metemeto okugitero rubande icyo myaka yitu yagenda nekura so bato buyagenda nekura twine kugira mu abana bato hata abana bato nka General Kine Rugaba nuwashemeye kubanaza aha butegeki Eminyeto mugenzi yanje mwene abantu mu Mitooma district n'abatwerinde kugira ngo mwize murebe njiri nungi eyo mwana wa president yaturetire. MK movement eherukire kutongoza bwo mu Rucenjojo Gashakwa Sheikh Abdulatif.